Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilom ki khubor bam tagasngi. Uba bante dorling do President kaseng People Democratic Party uyathu armur ki MLA na sora ban mau kim ko ashuki Menteri Hendrai ki Aijin Kershan ka sarkar MDA2 na kabenta bakanne sansnem ganthi. Uba bante dorling do uyathu hadian ka jingyo vote kaseng PDF ka job tang arsit kamla ban thau sarkar. Hendrai ka ablang bat ki wei pat ki seng riulum banya thau sarkar lang namar ka jingkwa jong ki pat ba. Banyo Menteri Rongba da ukhasi yathu uba banti do lingdo. Tangga seng UDP kabayo bon seat kumta de ka seng UDP kabala lum lakhot ya baro ki seng riulum kentup ya ka TMC bat Congress yathu uba banti do lingdo. Phause ka te ka kam thau sarkar kalong drama penban ha ka ba ka UDP kamla banne kam ai jingtim kan nungut layo la shu ai jingtim ba ka seng UDP kale ai jingkar shano ya ka NPP kamdan jingmut ya ka PDF bansyong shabar kumta ka len banya so no bar ka MDA2 ba given ngi don lang ila rai bangin ushim ne kam minister ringin don lang government would support hababun ki issue ki kondon ki bangila bu na ka benta kapit ka biang jonga state ka jongi ka jongka jai mudri ko jongi katai ndai ka bamantang ila ka shahi ba na ka liang jongi ni kwa ban shim ka kabinet buat nomor ngidon sibun ki ke kuat bandra apo ke assembly ya kanika dan pemerintah let's say kanika jing bomyo jong pi ya kesuki kala bandai nak jing bomwan kloi ban support ya ka NPP akopor ka babian ladangi dari bagi kuat suki nadu kasingi masendap benar-benar resort hatu hikla ladi makila phone yang ni nak liang NPP nak liang cimista ringin kuat nama beli ba kata ka jing pen baik kata ka jing syong bangi kwa eta ka government ka maong gini alam ka regional dina ta ka daw ngi up but hadu ba kod ru ngi up ya kata ai bangi pen baik lang para regional den ringi sutu ba kampoi sino ni wan man support namang sutu naman ta ka jing don kam ibobon ko ka state ki issue ki bobot ki bangi la pen baik ka kum manifesto ka jong dina ta ka daw ngi rai ba ngi nom tre ayu ka suki minister ru ngi up swa man ta henry ya ka pamantang ngi tre bat ngi kran kamta mai bede po assembly na wanta ki bon ki issue ki ba PE ki ba long ki man ko ka state ki jong ka kung ko jing pet jong pi ya na jing thmu ban thal da ka sarkar ban yalam ni seng rolom monu sai bok tum kut ya ka de ka jing thmu monu bole ka political drama kumbi ong ba arden ni ngidang shania ya ka UDP na kami bon bakin stake bakin penkloy ya kata ka jing ban late ban claim ya ka numbers siapa governor house ni kata ka kampoi sino ki sutu na do atu singi hadian bakine ki arngut ki MLA jong ka HSPDP ki jano tingla sutu bakane ka kam kalafir te deina ta kadaw wat apreng kita ki baro ng yong batom miling ni penbek ni kran tamang isu ong yo chairman jong ka president jong ka UDP ba met ba ban kran ye kini ki parlok ki bawan bomut ban thaw ta sarkar tentip ye ki ni le kumno mangila IT ko hapo nomor itu ka meeting ru chair da ka UDP deina ta kadaw ni sutu pat bakani ka kam kanu position ti ban wan support uklat play ni wan mangilas ni wan syok UDP mestap ni wan ngijan mit ni haman su namang la sutu bakani ka kam kadai ka kam tang bagi kwa banyak kwa bor banyak kwa suki dan nakaliang ke parti jumingin kwa kunta ndai bangi buat bor lan bagi kwa minister ya ka kam ka bangi la sajit supaya ba kalau mengintri baging syakri baging keren sibun ki lagi ke uniform civil code kedai kawai ka regional ka bang yang ban sinai ka sarkar manoban kerjaan ni kata ke TMC ke Kongres kita di regional party mo di regional party Henry tang bakin kerjaan ya ka seng ka ba nilam dai ka regional party dai na ta ka daw Henry kamdan ikum kata manoban syat kelang itu ipi sampai iki kam nang ni syakmat kay bang ingin keren apa kaos kita gede ki badon kam nak benta ka parti ke jongi bangin wan ban kershan nak benta ban yo syuki kata ka de bakala lada de kum tangi ru ngin habban yahi ni habban pan bat ngiwan hadu bang isutu ba ke UDP ke badon lang bat ngi ba ong bangin ya form ya kata ka people alliance ban ya lang kala dang wan mare syakmat tingi ya iwan na din yu patang bangin dan government bat ni kami keren syu ya syuki ni kami keren syu ladang ikwa bani keren syuki mo kare kasi sajay
nakaliang chief minister la turwa wong ban ai shuki minister oi ring yong em ma bangidon but the regional ngidon people alliance ni kwa ban ye bet ban shai kata ka dai ka kam ko joni